Ons het gisteraan die long bootcamp gehad en in die long bootcamp het 4 mense getuig hoe die carnivore dieet hulle longfunksie verbeter het. Wynand en Willie, Joanne en Jock het getuig hoe hulle onderskeidelik hulle asma en longfunksie verbeter het met die carnivore. Byvoorbeeld, baie meer aktief en kan nou oefen en so meer. Tot Wynand het getuig dat hy sy slaapapnee masjien minder hoef te gebruik. Ons bied hierdie long bootcamp ook nou Woensdag 10:00 aan en WhatsApp my. Die coaching is op WhatsApp video call, maar die bootcamps is op Google Meet en ons doen opnames van dit en jy bespreek natuurlik al jou medikasies met jou dokter. So byvoorbeeld is Joanne af van haar asma medikasie af in samewerking met haar dokter as gevolg van die carnivore dieet. En ons bespreek al hierdie dinge in daardie longe bootcamp. WhatsApp my.